جيد، الحمد لله الحمد لله. طيب. تفضل شيخنا، بدأ التسجيل. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا بإخواني وأخواتي الكرام في مواصلة دروسنا في دروس اللغة العربية، التي أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بها، وأن يجزي القائمين والقائلين والمستمعين والمتعلمين خير الجزاء، أن يجعلهم من عباده العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. Урматтуу шейх, астагфирулла, Аллах тааланы сактаган болсун. Аллах таалага мактоолорду айтып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам салаттарды айткан соң айтат: урматтуу окуучулар, агылар, эжекелер жана сиздер барыңыздарды ушул араб тили сабактары боюнча улантканыбызга кош келиңиздер дейт. Жана Аллах тааладан, Аллах тааладан, улуу арштын Роббисинен сурайм дейт. Ушу баардык ушул сабакты угуучуларга, ушу сабакты уюштуруучуларга, ушу сабакка катышуучуларга баардыгына Аллах таала өзүнүн жакшылыгын берген болсун. Жана баардыгыбызды Аллах таала деген илим алуучулардан, илимге жараша амал кылуучулардан кылган болсун. Баракаллаху фикум. تكلمنا في حلقاتنا السابقة عن عدة قواعد من قواعد القراءة والكتابة، وأسأل الله أن تكون واضحة وسهلة ويسيرة. وتوقف بنا المقام عند درس مهم من دروس أو قاعدة مهمة من قواعد القراءة والكتابة، ألا وهي السكون. Айтат, эми буга чейинки биз сабактарыбыз араб тили боюнча сабагыбызда кээ бир болгон ушул араб тилинин эрежелерин алган элек. Жана Аллах тааладан сурайбыз, ошолор түшүнүктүү кылып берген болсун бизге, жана пайдалуу кылып берген болсун дейт. Жана эми бүгүнкү дагы кийинки сабагыбыз бул ошо маанилүү темалардан. Бул деген ас-сукун деген тема. شيخنا ونعم، الصورة انقطعت الصورة. معلش، جزاك الله خير. ودرس السكون درس السكون هو عكس درس الحركات. تكلمنا بشرح يسير في الفترة السابقة، وقلنا أن الحركات ثلاثة: حركة الفتح والكسر والضم. حركة يعني تحرك الحرف، تحرك فم القارئ، تغير هيئة فم القارئ. فالفتح يحرك الفم إلى أعلى، والكسر يحرك الفم إلى أسفل، والضم يحرك الفم إلى الأمام. السكون أمر ضعيف أو قاعدة ضعيفة أو نطق ضعيف، وهو يلحق الحروف لتثبيت الفم بعدم التحرك. يلحق الحرف أو يلحق الفم بتثبيته في عدم التحرك. Эми мындай дейт, эми бул сүкүн деген дейт. Бул сүкүн деген бул деген ушул харакаттар боюнча биз өткөн элек буга чейинки сабактарда ошонун эле толук карама каршылыгы болот дейт. Харакаттар тууралуу биз эмне деп айткан элек? Харакаттар деген бул деген фатха, касра, анан домма. Булар деген эмне кылат эле? Булар адамдын ошол оозунун деген абалын деген өзгөртөт деген болчубуз. Ошо кыймылдап турат, аракеттеп. Мисалы, фатха деген өйдөнү көздөй деп айткан болчубуз. Өйдөгө мисалы ооз ачылат. Анан касра болсо бул деген ылдыйды көздөй деген болчубуз. Ылдыйды көздөй. Анан эми домма болсо бул алды тарапка деп. Эң башкысы эмне эле? Бул харакаттарды айтып атканда адамдын оозунун абалы деген ошо эриндеринин абалы кыймылдап турат эле. Эми бул сүкүн болсо деген бул толук карама каршылык. Мунун мааниси деген адамда деген ошол эриндери оозу болсо мына кыймылдабайт. Эч кыймылдабай өзгөрбөй турат деген мааниси, бекемделип турат деген сөз. Эми мунун айтылышы
Bul alsız değil hazır. Hazır düşündürüp beredi hazır inşallah. فالآن لو جئنا في هذه كما ترون أمامي، هذه متحركة بالفتح في الأمام. الآن تطبيق عملي أو مثال ليسهل على الإخوة الفهم سريعا حتى لا ندخل في شروحات كثيرة ترهقهم. هذا مثلا يا خا، يا خي، يا خو، وهنا نقول يخ، يخ. انظروا يخ، يخ. وقفنا كالستوب حق الذي يوضع في إشارات المرور هكذا، تعرفونه؟ يخ، يعني لا تفتح فمك في الخاء لأعلى أو لأسفل أو للأمام كما فتحته هنا يا خاء، يا خي، يا خو. هنا قلنا يخ، ستوب، توقف، يخ. Эми бул жакта азыр мына шейх мисал келтирип жатат. Ушул теманы бизге түшүнүктүү болуш үчүн мисал келтирип жатат да, мына жеңилирээк болуш үчүн. Карасаңыздар мына бул жакта мисал мына харакаттар боюнча мына яха деп мисал жазылып турат биринчисинде. Андан кийин яхи деп, андан кийин яху, андан кийин мына сүкүн деген мына могушу мына эмнеде кандай айтылат? Ях деп токтоп калат. Ях. Көрдүңүздөрбү? Бул жакта жанагындай шейх айтат, бул стоп белгиси сыяктуу дейт. Мисалы жолдо кетип баратканда, мисалы машина айдап баратканда стоп белгиси болгондо, машина ошол учурда токтош керек. Туурабы? Ушундай сыяктуу бул жакта карасаңыздар, ях деп токтойт дагы, эмне болот? Эч бир харакат жок бул жактачы. هنا يخ، طيب، يخ. ننتبه من السكون أن الحرف الساكن والذي قبله يضمج بعضهما مع بعض ويدخل بعضهما مع بعض بحيث لا ينفصلان. لا نستطيع أن نقرأ الحرف الساكن لحاله، لا نستطيع أن نقرأه. لماذا؟ لأنه لا يعطي للفم فرصة في التحرك في الأمام أو لأسفل أو اليمين أو اليسار. لذلك اضطررنا إلى أخذ الحرف الذي قبله والوقوف على الحرف الساكن. أخذ الحركة، استعارة الحركة التي قبل السكون والوقوف على الحرف الساكن. فإذا كانت هنا مثلا نقول يخ، أو هنا نقول يخ، أو هنا نقول يخ، فنستعير الحركة التي قبله مع الوقوف على الحرف الساكن. وننتبه أن الحرف الساكن لا ينفصل عن الحرف الذي قبله، بل هو ملازم له كتابة ورسما ونطقا. Анан эми бул жакта карасаңыздар эмне болду? Бул деген мына дагы бир мисал, мына мисалы яхтыбу деген сөз. Яхтыбу. Худба деп чыгат деген сөз. Анан бул жакта бул өзү ошо сукун менен келген тамга деген өзүнө чейинки тамга менен бирге болуп калат. Өзүнчө ал менен бөлүнбөйт, ал менен бир болуп калат. Мисалы ях деп калса чогуу болуп калды. Эмнеге? Анткени деген бул өзүндө мисалы х деген ошо хо дегенде мында деген өзүндө деген буга айтууга деген эч мүмкүнчүлүк жок. Харакат жок да мунун өзүндө. Бул харакат жок, бул сукун деген. Ошол себептен эмне болду? Бул өзүнгө чейинкинин болгон бир харакатын бир ошол абанын бир кандай бир мүмкүнчүлүктүн ошо айтууга мүмкүнчүлүктү алып туруп, колдонуп туруп анан өзүндө келип токтоп жатат. Буга чейинки айтылып келтирип анан демек сүкүн менен болгондо да эмне болот экен? Үн ошол жерде токтойт экен. Мисалы ях деп токтойт, көрдүңүздөрбү? Ошол себептүү бул деген мына бул сүкүн деген өзүнө чейинки болгон тамгадан эч бир бөлүнбөйт, ал менен бирге болот. Ошол себептүү бул мисалы жазуусунда дагы, айтылышында дагы ал менен өзүнкө чейинки болгон тамга менен бирге болот. نريد أحد الإخوة أن يقرأ كتطبيق عملي، يقرأ يا خا، يا خي، يا خو، يخ. Бирөөңүздөр окуңуздар дейт мына ушул мисалдарды мына шейх азыр көрсөтүп берди го, ушуларды бирөөңүздөр окуңуздар дейт азыр. Күнүгө катары. Ким окуйт? السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. وفام أحسنت. وفي
وفوم وف رائع. نقرأ هذه مع بعضها. وفرات أحسنت، ما شاء الله، رائع رائع جدا، جزاك الله خير يا مسلم، بارك الله فيك. مسلم الذي يقرأ أم من؟ نعم شيخنا مسلم. بارك الله فيك يا مسلم ونفع الله بك. ما شاء الله. نعم، جيد. هل يريد أحد أن يشارك معنا أيضا؟ Дагы ким окуйт? Дагы ким окуучулар болсо микрофонду күйүп окусаңыздар болот. طيب، هل أحد عنده يعني، أو خلي السؤال هذا، نؤخر السؤال هذا شوية، سنأخذ تطبيق آخر يزيد الأمر وضوحا إن شاء الله. طيب. نأخذ في بالنا أن الفعل الأمر دائما مبني على السكون، دائما مبني على السكون. فلذلك سنأخذ جملة من أفعال الأمر مع بعض الأحرف التي توضح طريقة نطق السكون. مثلا هكذا. Билишибиз керек дейт, мисалы дайыма фе'л амр деп коет, ошол буйрук этиштери, буйрук деген бул деген араб тилинде деген качан буйрук айтылып атканда бул дайыма сүкүн менен токтойт. Сүкүн менен токтойт. Ошол себептен мына ошол буйрук айтыла турган мисалы сөздөрдүн мисалдарын келтирели дейт азыр. من يستطيع أن يقرأ معنا؟ أنا أقول إيه؟ انظروا: قم، صل، أو كل من الأكل. كل، قم من القيام، صل من الصلة، كل من الأكل، من الأكل. Arkadaşlar misallar. Misal qum deb turadi. تكلم وأنا أتكلم عادي، ما فيها شيء. Mana qum degan so'z, bul degan tur degan so'z. Ko'rsatsiz, mana buyruq aytilib turadi, sukun bilan to'xtab turadi. Qum degan bul tur degan so'z. Sil deydi. Sil degan bul ulant degan so'z. Ula degan so'z. Bir sukun bilan to'xtab. Andan keyin kul deydi. Kul degan bul akil degan je degan so'zdan bul je degan so'z. Je. Andan qif deydi. To'xtov degan so'z. أيضا معنا كلمات أخرى: قم، صل، قف، عد. كلمة عد. عد ونم. ونم وسر. من يقرأ لنا هذه الكلمات ويقف على السكون؟ Kim gana bul sözlerdi gana okup berет, sükun menен sükündөн токтоп. Kim okuyt? Mikrofondoruzu büyüsüp okuy bersеңиздер болот. مسلم يقرأ شيخنا. لا بأس، لا بأس، تفضل يا مسلم. تفضل. قم، أحسنت، صل، جميل، كل، رائع، قف، جيد، عد، أحسنت، نم، رائع، سر. رائع 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 جدا، رائع جدا. إذا أنا أقف، وللعلم بارك الله فيكم أن هذه علامة السكون، دائرة صغيرة جدا، دائرة صغيرة توضع على الحرف الساكن، توضع على الحرف الساكن، وهذه علامتها في الكتابة العادية. أما في المصحف فمن الممكن أن تجد الحرف عليه رأس خاء صغيرة هكذا في المصحف، ما أدري واضحة أم لا. فهذه علامة السكون، علامة السكون، كما أن علامة الكسر خط صغير أسفل، والفتح خط صغير أعلى، والضم واو صغيرة،
فعلامة السكون دائرة صغيرة. Жана жакта карасаңыздар, сүкүндүн белгиси бул ушундай кичинекей болгон бир тегерек болот. Тегерек болуп, ушундай тоголок болуп, ушундай белги турат. Бул сүкүн демек бул токтоо деген белги да. Ал эми бул жөнөкөй жазылганда ушундай болуп, белгиси ушундай болот. Ал эми мисалы мускафта, Куран китебинде болсо, жанагындай ха тамасына болгон кичинекей ушундай окшош болгон бир башкача белги болот. Анан деген мисалы биз айтпадык беле, фатханын анын белгиси деген бул үстүндө чийин турат. Касранын ин белгиси астында турат деп. Домманын унун белгиси вау тамгасы турат деп. Ошондой сыяктуу мына сукундун белгиси бул ушундай кичинекей болгон ушундай тегерек болот. Тоголок ушундай белги болот. طيب سؤال للإخوة، هل هناك أي شيء صعب في فهمه في هنا؟ نعيده بطريقة أخرى، نقرأه بطريقة أخرى أو شيء؟ Эми суроо дейт сиздерге. Ушул мисалдардан ушул эреже боюнча кандай бир түшүнбөй калган жактарыңыздар болдубу? Түшүнбөй бир оор болгон, түшүнүксүз болгон. Эгерде андай боло турган болсо, башкача жол менен түшүндүрүп берели, башкача жол менен окуп көрсөтүп берели дейт. Түшүнбөсөңүздөр сурасаңыздар болот, сураңыздар. لا شيخنا أظن واضح شيخنا. تمام. طيب الحمد لله. إذا نطول الأمثلة شوية، يعني نطور الأمثلة نوعا ما. طيب. نطور الأمثلة فنقول مثلا نأخذ هذا القلم وهذا القلم. Дагы башка мисалдарды көбүрөөк азыр келтирип берели дейт анда. يستسلم. ننظر مع بعضنا البعض لهذه الكلمة. Sözü görürsünüzdür. يستسلم. انظرون إلى الوقوف اليسير على الحرف الساكن. أقف وقفة يسيرة في قراءتي، أقول يستسلم. Байкасаңыздар, көрүсүңөрбү? Ушул сүкүн менен келген тамгада кичине токтолуп жатабыз. Кичине токтогонго мына көңүл бурсуздарбы, байкадыңыздарбы? Мына яс деп токтоп атабыз. Ястаслиму деп. Ястаслиму деп токтоп жатабыз. وهذه الكلمة يستمسك. Көрүсүңөр, бул сөздө дагы мына кичине ушундай токтолуп жатабыз. Ястамсику деп мына. أو كلمة يثرثر. سأحاول أضعها بلون مختلف، المقطع الساكن، حتى يتضح لكم. Сүкүндү башка түс менен жазып берем дейт. هنا الكلمة احتوت على مقطعين ساكنين. يو هذه تقرأ منفصلة. يو ثر مقطع آخر. ثيرو هذا ثي مقطع ورو مقطع، لكن يحتوي يثر ثيرو. أو مثلا زم جيرو.
زمجير. هيا يا مسلم، أتحفنا يا مسلم بقراءتك لهذه الكلمات. Kana Müslüm okusaң дейт, kana uşul sözlөрдү okup seçimini etsең. يستسلم. رائع. يستسلك. لا، هذه مين؟ هذه مين؟ يستمسك. رائع. يش يثار سير. رائع جدا. يزمجر. رائع يا مسلم، بارك الله فيك، بارك الله فيك. هذه قراءة ماتعة، هذه قراءة جيدة وماتعة، بارك الله فيك. هذه قراءة وسهلت علينا كثيرا، سهلت علينا كثيرا. Sen okuyarak bizge öte jеңилдетип берип атат дейт баштакыр. هذا باختصار درس السكون. يعني الذي أريد منك أن تعرفه في درس السكون أن تعرف أن الحرف الساكن هو الخالي من الحركات. لربما يأتيك هكذا، ولربما يأتيك منزوع العلامة هكذا. فأنت من نفسك عندما تقرأ تعرف أن الحرف الخالي من الحركة حرف ساكن، حرف ساكن، إما أن توضع فوقه العلامة أو تحذف من فوقه العلامة، لأنه ليس عاري من الحركة، إذن هو ساكن. ماذا أفعل فيه؟ أدمجه في الذي قبله وأقرأه بفتحة الذي قبله. هنا قلت يستس، هنا قلت يستم، هنا قلت ثر، وهنا قلت زم، وهكذا يعني، أو قل أو هن أو عد، وهكذا. Эми мына ушул сүкүн боюнча кыскача ушул болду дейт. Мына кыскача эгерде түшүндүрсөк, ушул менен эле түшүнүктүү болуш керек эле дейт. Анан деген жалпысынан айтканда эмне экен, бул сүкүн деген бул ошо харакаттын жоктугунун белгиси. Харакаттардын каршылык, карама-каршылык деген болчу. Сиз мисалы карасаңыздар, мындайча айтканда, харакаттын жок болгондугу, харакаттардын жок болгондугу бул сүкүн. Ошол себептүү мына кээде деген жанагындай тегерек чийилип мындай ошо өзүнүн сүкүндүн белгиси турат. Кээ учурларда анын белгиси жазылбай деле калат. Мына көрсөңөр, мисалы лиму деген сөздөрдө мисалы үстүндө белгиси жок, бирок бул жактан эмнени түшүнөт экенбиз? Демек харакат жок болгондон кийин демек бул жерде сүкүн бар экен деп, демек ичине токтошубуз керек экен деп түшүнөбүз. Эмне болот экен? Анан ушундай эле бул сүкүн деген өзүнө чейинки тамгага бириктирилет деп айттык, бириктирилип бирге окулат. Көрсөңөрбү? Яс деп мисалы, яс, тас деп. Анан мисалы сар сиру деп көрсөңөр, мына ю деп мисалы мүчөлөр бөлгөндө ю деп окулуп атат, андан кийин сар деп да бир болуп калып атат. Көрсөңөрбү? Өзүнкү чейинки менен бирге болуп калды, анан сиру деп мисалы ю зам жиру деп. ما أدري هل هناك شيء غير واضح؟ السؤال الأخير، هل هناك شيء غير واضح في السكون؟ نسأل الإخوة ونعيد عليهم السؤال مرة أخرى. Кандай бир түшүнбөй калган жактарыңыздар болгон жокпу? Түшүнбөгөн жактарыңыздар болсо сураңыздар болот атат шейхтен. Сурап алыңыздар. لا شيخنا أظن ما عندنا مشاكل شيخنا ما شاء الله. الحمد لله. لو قلت مثلا إذا جاء يستعد مسلم أو أحد غيره لقراءة هذه الجملة. بارك الله فيكم. يعني يحاول يعني يتهجى هكذا ويستعد، سواء أحد أراد أن يشارك أو مسلم. نعم. Biz жазып турабыз дейт. Муслим даяр болуп тур дейт. Окуганга же болбосо башка деле туугандарыбыздан ким эгерде окуңуздар келген болсо даяр болуп турсаңыздар болот азыр.
الخط واضح هكذا أم في صعوبة؟ واضح شيخنا، واضح. جيد. طيب هل تستطيع أن تقرأ يا مسلم أم أحد غيرك يقرأ؟ أنا كيما وقيت مسلم سن وقيتمو جاي باشقا كيم داير بوقتو. مسلم تفضل يا أخو وقيتمو. إذا جاء نصر الله والفتح أحسنت. ورأيت الناس يدخلون في أحسن. رائع يا مسلم، بارك الله فيك. إذا واضح معنا، أستطيع بعد قراءة مسلم الرائعة أن أقول إذا، هذا مد بالألف، جاء مد بالألف، نص مقطع ساكن، نصر الله هذا مقطع مشدد سنعرفه فيما بعد، والفت فيها مقطعين ساكنين، وفت، ورأي مقطع ساكن أي تاء، الناس مقطع مشدد سنعرفه فيما بعد، يد مقطع ساكن، قولونا. Эми мына көрсөңүздөр мына ушул муслимдин өтүүсүн окугандан кийин дейт мына карасаңыздар кандай болду. Мына иза дегенде эмне деп айтабыз? Мына иза дегенде бул жакта өткөндө сабакталганда мад болду, созулма үндүү. Андан кийин мына жа дегенде дагы бул дагы фатха менен мад келип атат. Алиф бул созулма болду. Муну да алган элек. Андан соң насру дегенде мына буякта бул бөлүкчөдө нас дегенде эмне болду? Бул жакта мына сукун болду. Андан кийин насруллахи дегенде мисалы бул жакта шадда турат. Бул тууралуу иншалла сабакта алабыз. Кийинчерээк түшүндүрөбүз. Андан соң вал фатху дейт. Вал фатху дегенде мына карасаңыздар мына буякта эки сукун бар. Ал дегенде андан кийин фат дегенде экинчи сукун бар. Анан варо айта дегенде мына ай дегенде жакта эмне болуп турат? Мына сукун турат. Андан кийин аннас дегенде бул жакта нундун үстүндө шадда бар. Шадда бул тууралуу дагы кийинчерээк өтөбүз. Андан кийин эмне? Ядхулуна дегенде мына яд деген жакта эмне болуп турат? Сукун турат. طيب بارك الله فيكم. هنا إن شاء الله يكون الكتابة واضحة. نعم. تكون الكتابة واضحة. لو تشارك يا مسلم تقرأ معنا بعض الكلمات بنفس رسم المصحف الشريف. Бул жакта бул китепте көрсөтмө түшүнүктүү болсо керек. Бул мусхафта жазылгандай кылып жазып турат дейт. Аны окусаң, ана муслим окуйсуңбу дейт. Ушуларды окусаң. الذي عليه القلم ابدأ بقراءته. Ошол эмнени көрсөтүп жатса ошондон баштап оку дейт. خاج أعد. Кайталан. خاج لا. أخ. أحسنت، هذه أخ، لأن قلنا هذه علامة السكون خاء، رأس خاء صغيرة، في المصحف تكون هكذا. شوية واضح يا شيخنا، هكذا أفضل. نعم. мына көрсөтөр мусхафта ушундай жазылат. Мына сукун белгиси мына мусхафта ушундай болот. أخرج رائع. أرسل رائع. أعطش رائع. أفلح رائع. انظروا كيف يقف مسلم بارك الله فيه على المقطع الساكن جزءا من الوقت يسيرا. نعم. Мына бул муслим окуп атканда дейт, мына байкап турсаңыздар, сүкүн менен келген тамгада кандай кичине мына кичине бир убакытка муслим токтоп атканда, мына окуп атканда кичине токтоп кетип атат, көрөсүздарбы? أكرم رائع. ألهم رائع. أنشر شر رائع. رائع. أنقض قض
رائع. أنقض. رائع. دمدم. رائع جدا. دمدم. رائع. هذه كلها، انتبهوا، كل هذه أفعال مأخوذة من المصحف. يعني أخرج، أرسل، أغطش، كلها من المصحف. Dostlar bu Gorburtlar bunu var deydi. Nemeden alıngan deydi. Mushaftan alıngan deydi. Mushaftan alıngan sözdür. عسم. رائع. أخبط. أعبد، هذه علامة سكون. أعبد. رائع. نعبد. رائع. يخرج. رائع. يحسب. رائع جدا. بارك الله فيك يا مسلم ونفع الله بك. تطبيق رائع جدا. Öte sonun deydi. Vaktılar berekesini versin Müslüm deydi. طيب، يعني أكرر مرة أخرى، هل هناك صعوبة عند أحد الإخوة والأخوات يريد أن يسأل يستفسر عن درس السكون يجد فيه صعوبة؟ Kim isterdi qanday bir tushuniksiz жактар болуп калды, оорчулук болуп калды. Ошол сураңыздар, сурап алыңыздар, билип алыңыздар. Азыр ушул учурда азыр бир сурап алсаңыздар болот. خلاص أظن الشيخنا واضح الحمد لله. الحمد لله. أنا بالنسبة إلي يعني درس السكون هكذا انتهى. نعم. هل ترى يا شيخنا الفاضل كمشي، نعم. هل نأخذ درسا آخر أم نكتفي بهذا حتى يستطيع الإخوة تطبيقه؟ نعم شيخنا أظن ناخذ شيخنا لأن الوقت والدرس كان سهلا. أظن ما في بأس إذا نواصل شيخنا حتى يكون طيب. طيب جيد. إذا سننتقل إلى قاعدة جديدة صغيرة أيضا، ليست كبيرة إن شاء الله. نعم. نعم. من قواعد القراءة والكتابة، وهي قاعدة التنوين. التنوين. Эми бул түшүнүктүү болсо мына ушул сүкүн боюнча мына ушул бүттү дейт. Эми дагы кыскача дагы бир эрежени алып алганда жазуу жана окуу боюнча бул деле өзү жеңил эле кыска эле болгон эреже. Бул ат-танвин деген эреже. Ат-танвин. التنوين. تنوين. ما هو التنوين؟ التنوين هي نون ساكنة، ما زلنا في السكون، نون ساكنة تلحق بآخر الكلمة نطقا باللسان لا رسما بالقلم. أعيدها مرة أخرى. التنوين هو نون ساكنة نون ساكنة تلحق آخر الكلام أو الكلمة نطقا لا خطا. Эми танвин деген эмне? Танвин деген бул деген нун сакина деп айтылат. Нун тамгасы жана сүкүн менен. Сүкүн белгиси менен. Нун тамгасы сүкүн менен. Көрсөңүз, демек сүкүн боюнча сабагыбыз дагы эле уланып баратат. Бул өзү нун тамгасы сүкүн менен келген жана сөздүн аягында кошулат. Жана бул бир эле айтылуу менен кошулат дагы, бирок жазылбайт. Өзү жазылбайт.
өзү жазылбайт, бирок айтылуу да ошо нун белги, ошо тамкасы сукун менен болгон сөздүн аягында кошулуп калган ушундай бир эреже. نعم. طيب، ما معنى هذا الكلام نون ساكنة نطقا لا خطا؟ يعني عندما أجد علامة التنوين موجودة أزيد في لساني حرف النون، أزيد في لساني حرف النون، مع أنه في الحقيقة لا يكون موجودا على الرسم، لكن لساني ينطقه، لساني ينطقه. مثلا كلمة هذا. Мунун мааниси эмне дейт? Карасаңыздар, бул эмне? Ошо айтылат, бирок жазылбайт деген мааниси эмне? Эгерде мунун белгисин көрө турган болсок, ушул танвиндин белгиси турса, ошону биз айтып жатканда сөздү биз нун тамгасын айтабыз. Нун тамгасы өзү жазылбаса деле, бирок танвиндин белгиси тургандыктан биз өз тилибизде эмнени ошо нун тамгасын ошо сукун менен келгендей кылып муну айтабыз дейт. كهذا المثال، أقول مثلا قال من. انظروا النون الساكنة، قال من، هذه في اللسان، لكن على الكتابة تكون هكذا، قال من. نطقتها بلساني لكنها لا توجد في الكتابة، فأصبحت هذه في اللسان فقط وهذه في رسم القلم. Эми көрсөңүздөр, мына биринчи жазылганын байкасаңыздар, эмне деп турат? Каламун деп жазылып турат. Көрөсүздарбы? Бул жазылышында көрүнүп турат. Мына бул жакта нун бар экен. Сукун менен болгон нун турат. Каламун деп. Эми экинчисинде мына сол жактагысына карасаңыздар, каламун деп турат дагы. Бул жакта танвиндин эле белгиси турат. Бирок биякта нунду биз деле биякта айтып жатабыз, сукун менен болгон нунду. Бирок жазылышында ал жок. Жазылышында жок. نعم. طيب، ما هي علامة السكون؟ علامة التنوين؟ علامة التنوين إما أن تكون فتحة ثانية أو كسرة ثانية أو ضمة ثانية. مثلا هذا لا، ممكن أقول قلم، لكن عندما أضيف إليه ثانية أقول قلم. فعلامة التنوين هي إضافة حركة من جنس الحركة التي قبلها، فإذا كانت ضمة أضع ضمة بجاء قلم يبقى قلم، أو إذا كانت هكذا قلمي نضيف لها كسرة ثانية تكون قلم. إذن علامة السكون هي الضمة الثانية أو الكسرة الثانية أو الفتحة الثانية. Эми эмнеке бул танвиндин белгиси кандай? Танвинди бар экенин кантип билебиз? Бул танвин деген бул ошо харакаттар деп айтып алдык эле го буга чейин. Харакаттар фатха, домма, касра деп. Ошонун экинчиси. Экинчи фатха, экинчи домма, экинчи касра жазылып кала турган болсо, кош белги болуп. Демек, ошол себептен эмне болот экен? Демек, бул танвин экен деп түшүнөбүз. Мисалга карасаңыздар, мына коламу деп эле жазылып турган болсо, коламу деп. Анда эмне? Бул жакта танвин жок. Ал эми экинчиси жанына жазылып калды. Ушундай болгондо домма белгиси эмне болуп калат? Ошондо коламун болуп калат. Эмне болуп калат? Танвин болуп калат. Эмнеге? Анан бул жакта демек кандай болот экен? Бул танвин деген ушул өз кайсы сөздүн жанында кайсы сөзгө жазылган болсо, ошол сөздүн аягында эмне харакат болгон болсо, ошол харакаттын түрүндөгү болгон экинчи харакаты. Көрдүңүзбү? Коламун болдубу? Мында домма турду, демек экинчи домма жазылды. Эгерде колами болгондо, анда эмне болот эле? Анда астына дагы ошо касра жазылат эле. Мында касра менен бүткөн болсо, дагы касра кошулуп, анан коламин болот эле. Ушундай эле эме экен, эмне экен? Бул деген экинчи фатха, экинчи касра же экинчи домма деген түшүнүк. Белгиси да, бул белгиси, танвиндин белгиси. نعم، بارك الله فيك. طيب، بعض القواعد والأمور التي تخص التنوين
لا يكون إلا في الأسماء، لا يدخل في الأفعال أبدا. هذه نعلمها. التنوين لا يلحق الفعل ولكن يلحق الاسم فقط. Bul жакта дагы эрежелер, кээ бир эрежелерди дагы алалы. Танвин менен байланыштуу. Танвин деген бул бир эле исм деп коет араб тилинде, ошо исмге эле кирет. Анан феил деп коет, этиштерге кирбейт. Бул деген ошто мисалы бир нерсенин аталыштарына ошол нерсеге эле кошулат. Бул деген эмнеге? Бул деген этиштерге кирбейт. Этиштердин негизи этиштерге жазылбайт. نعم، بارك الله فيك. إذا القاعدة هذه التي تخص ليس هناك تنوين في الأفعال، فلا يجوز مثلا أن أقول كتبا، هذا الفعل كتب، لا أستطيع أن أضع كتب أقول كتبا أو كتب أو كتب، نقول هذا كله خطأ. هي كتب، فالتنوين لا يدخل في الأفعال. Demek эмнекен бул фиилдерге бул деген танвин кирбейт экен. Мисалы карасаңыздар катаба деген сөз, жазды деген сөз. Эми бул фиил деген бул ошо этиш деп атабыз, бул глагол да, глагол деп коет, деп айтып коет. Карасаңыздар эмне болду? Катаба дейт. Катабан деп айтсак бул ката болуп калат, бул туура эмес. Анткени этишке эмне болот? Фиилге деген танвин кирбейт. Же катабин десе да ката туура эмес. Катабун десе да болбойт. Муну эмне экен? Этиштер деген танвинди кабыл албайт. كذلك عندنا تنوين الفتح وتنوين الكسر وتنوين الضم. مثلا قال مو، قلم، وقال من. بالنسبة للضم، تنوين الضم وتنوين الكسر يكتب فقط كما قلنا الحركة الثانية، لكن في تنوين الفتح يزداد معنى شيء آخر. مثلا قال من تنوين الفتح دائما يحتاج ألف هكذا، هذا في الرسم، يخص الرسم. قال من، تنوين الفتح يحتاج، نحفظ القاعدة هذه، تنوين الفتح يحتاج ألفا. Эми дагы кийинки эреже бул жазуу менен байланыштуу болгон. Эмне дедик? Бул 3 харакатта тең танвин боло берет. Мисалы каламун деп, мисалы каламунна биринчи мисалда кандай болуп жазылат дедик? Доммага дагы экинчи домма жазылып калат дагы. Экинчи ушул белги жазылат дагы, анан каламун деп окула берет. Эч нерсе кошпойт, бир эле дагы ушундай эле дагы ушундай домманын белгисин жазып кое беребиз. Анан каламин болгондо, касра болгондо эмне болот? Астына деген дагы экинчи ушундай касранын белгисин эле коюп коебуз, болду. Каламин болуп калат. Ал эми качан фатха болуп атканда каламан дегенде бул жакта экинчи фатханы эле жазбайбыз, бул ал эле жетиштүү эмес. Ал менен бирге дагы алиф жазылат. Көрдүңүзбү? Демек эмне экен? Мындакта эреже бар. Фатханын танвини бул деген дагы алифке муктаж деп. Кошумча мына жазууда болгон эмне болот экен? Бир эле экинчи фатха жазылбайт, ал менен бирге дагы алиф жазылат. Байкасаңыздар, мына эмне болду? Мына каламан болуп туруп, андан кийин танвинден кийин анан өзүнчө алиф дагы кошулуп калды. فمن الخطأ عندما أقول قلما أن أضع نون هكذا، لا، قلما، كتابا، علما، بيتا، قلم، وهكذا. Көрүсүздөр, мына шейх мисалдарды келтирип берди. Ушундай кылып жазылат. Эми каталардан качан аягында кайра нунду кошуп койгондо дейт. Жок, андай болот. Көрүсүздөр, мына каламан болот, байтан болот, китабан, илман. Булар бага чейинки мисалы домма менен касра болгондо анда алиф кошулган эмес эле, жөн эле каламун, каламин деп эле бир эле танвиндин белгиси турат эле. Мына экинчи харакат качан фатха менен келгенде эмне болот экен? Экинчи харакат менен бирге алиф дагы жазылат. كذلك
عندما أرسمها وأكتبها أضع التنوين فوق الميم وليس فوق الألف. كثير من الطلاب يضعون التنوين هكذا، وهذا خطأ، هذا خطأ. بل التنوين هذا الألف ليس معنا في النطق ولا شيء، لا يستحق أي حركة من الحركات، إنما هو إرشادي، ألف إرشادي فقط. نضع التنوين هنا على الحرف الذي قبل الألف الأخير. Эми карасаңыздар мына кээ бир учурда мына кээ бир студенттер ката кылышат дагы, качан бул танвинде деген ошол мимдин үстүнө эмес, алифтин үстүнө жазып коюшат. Алифтин үстүнө жазып коюшат. Бул каталардан, бул деген танвин деген бул деген ошол алифтин үстүнө эмес, ага чейинки тамганын үстүнө жазылыш керек. Мисалы бул жакта каламан дегенде мимдин үстүнө жазылат. Көрүсүздарбы? Каламан деп. Ал эми алиф болсо бул деген айтылбайт. Бул жакта айтылбаган бул алиф. Бул жөн эле белги катары келген алиф болот. من يطبق معنا هذه؟ بارك الله فيكم. Ana ким окуп ушуну бизге көнүгүүнү окуп берет? Катышыңыздар, неме этип окуңуздар. Микрофонду үзүп окусаңыздар жакшы. Ким окуйт? Микрофондорубузду үзүп окуй берсеңиздер болот. قلم أحسنت، بارك الله فيك. قلم أحسنت. قلما أحسنت. بيتا رائع. كتابا رائع. علدا علما. علما يا أبا إسماعيل، علما. وقل مسلم. علما. رائع جدا، جزاك الله خيرا يا أبا إسماعيل، بارك الله فيك، قراءة جيدة ونافعة. من يطبق معنا؟ Daha kim okuydu? Adetbek'e mikrofonu göğüs okuyoruz. قلم. رائع. قلم. قال. وقلم. رائع. قلما. رائع. بيت. رائع. كتابا. رائع. علما. رائع جدا، رائع جدا، رائع رائع رائع. تطبيق رائع جدا وجميل.
ننتبه. بارك الله فيك أخينا الفاضل، قراءات ماتعة وطيبة. عندما في بعض الأحيان يقال أو يطلب من الطالب تحليل الكلمات. ما معنى تحليل الكلمات؟ تحليل الكلمات هو كتابة الأحرف التي لا يمكن أن تنفصل مع بعضها البعض في مكان، والحرف الذي يمكن أن ينفصل في مكان. كيف هذا الكلام؟ مثلا كلمة كتابا، فعندما أقول للطالب حلل هذه الكلمة، لو تشرح هذه يا أبا إسماعيل. نعم. Бул жакта мисалы тахлил деген түштүк бар дейт да. Мындай мүчөлөргө бөлүштүрүү деген сөз бар. Сөздү мүчөлөргө бөлүштүрүү. Бул кээде ушундай талап кылынат дейт. Мисалы мындай тапшырма катары сөздү ушундай мүчөлөргө бөлүштүр дегенде адам деген ошол студент деген кайсындай бөлүнө турган жактарын өзүнчө жазат дагы, жана бөлүнбөй турган жактарын дагы өзүнчө кылып бөлүштүрөт дейт. Бөлүштүрүп жазат. سيكون التحليل هكذا: الطالب سيضع كي لحالها في مقطع كتابي لحاله، ثم يأتي بحرف المد التاء الممدودة بالألف ويضعها هنا كي تاء، سيفعلها هكذا كتاء. يمكن هذا ليس واضح، لعلنا نكتب بهذا كتاء، وسيضع هنا بن في مقطع لحالها. Көрүсүңөрбү, мына ушундай кылып өзүнчө кылып бөлүштүрүп коюп атат. Мына бизде айткандай послагам дегендей сыяктуу. Мисалы ки дегенде өзүнчө бөлүп койду. Андан кийин та дегенде мына өзүнчө бул бөлүнүп калат экен. Анан бан деген мына өзүнчө. Бул та менен ба бул бир болгон, бири-биринен бөлүнбөгөн өзүнчө мүчөлөр да. Ошол себептүү булар бирге болуп ушундай өзүнчө бөлүнөт экен. Жанагындай мүчөлөргө бөлүштүрүү дегенде. ما الغرض من تحليل الكلمات؟ الغرض من تحليل الكلمات المساعدة في القراءة الصحيحة. فأحاول أن أفصل الحروف حتى يسهل على الطالب قراءته. كي تابا، كي تابا، هنا أيضا كي تابا. Эми мындай мүчөлөргө бөлүштүрүүдөн эмне пайда дейт? Эмне максат дейт? Эми бул деген адамды окуганга жеңилдетет дейт. Окуганга жеңилдетет дейт. Ушундай мүчөгө бөлүп алып окуса дейт. Мына көрүсүңөрбү? Ки деп анан та бан деп мына көрүсүңөрбү? Бөлүп окуса жеңилирээк болот. أيضا مثلا لو حاولنا نحلل هذه كلمة بيتا إلى مقاطع، سنأخذ هي فيها كم حرف؟ 1 2 3 3 أحرف مع هذا. هي ستكون من مقطعين فقط. بي سنضعها هنا، وتن سنضعها هنا. Бул сөз айтсак, мына байтан деген сөздү алсак, бул өзү 3 тамгадан турат. 3 тамгадан турат, А бирок бөлүштүрсөк бул 2 эле мүчөгө бөлүнүп калат экен. Бай болуп, анан тан болуп 2 эле бөлүнүп калат. Көрүсүңөрбү? Анткени бул сукун дагы бул буга чейинки болгон бирге кете турган мүчө болот дагы, жана тан дегенде танвин дагы бул бирге кетет. Ошол себептүү мына 2 эле бөлүнүп калат. Бай тан болуп, ушундай 2 жанагындай 2 слог болуп калат. نعم، هذا بالنسبة لدرس التنوين باختصار. هل هناك إشكالية في نطق التنوين أو في كتابته أو في فهمه من الإخوة؟ Эми ушул кыскача айтканда танвин сабак боюнча ушул болду. Эми кандай бир танвинди айтуу боюнча, жазуу боюнча кандай бир суроолоруңуздар, түшүнбөй калган жактарыңыздар барбы? ما شاء الله الأعلى واضحة الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. إذا سأرسل للإخوة والأخوات صور تطبيقات
يطلب منهم مقاطع صوتية، قراءتها في مقاطع صوتية، قراءتها سأرسلها لكم لاحقا، قراءتها في مقاطع صوتية. لكن أنا سأحاول أطبق شيئا يسيرا هنا لتفهموه معنا سريعا. يعني هم يقولون تفضل. Sizlerge süretli jönötöm deyt, süretli jönötöm deyt. Ana oşonun negizden sizler mına kıskaça video tartıp, ünüňizler menen oşontyp tapşyrmany atkarasızlar deyt. Bu tapşyrma sizlerge. Men, min, mun, ben, Şeyhana bin, bun. soru koymadık. Allah'ım. ليست واضحة؟ طيب هكذا. واضحة نوعا ما أم صعبة؟ شيخنا الشبكة ضعيفة والله لسه ما أدري. طيب لا بأس. إذا سأرسلها الصورة لكم، هي بس صور توضيحية فقط توضح ما درسناه بطريقة أوسع وبشرح أوسع وهكذا. أنا اختصرت هذه الأمور وجعلتها في هذا المكان فقط بشكل مختصر يسير يسهل استقباله وحفظه سريعا، يعني وفهمه سريع. Ушул кыскача болду, бүтүнкү болду. Жанагы сүрөт азыр кичине интернет начар болгондуктан эмнеге жакшы көрүнбөй турат. Иншалла устаз бизге сүрөттү жөнөтүп берет, анан ошол жактан аны окуп, жанагы тапшырмаларды, көнүгүүлөрдү аткарсаңыздар болот. نعم، بهذا نكون يعني انتهينا من درس اليوم على خير. الحمد لله أخذنا فيه السكون وأخذنا فيه التنوين، ولو يعني ظهرت أو بدرت إشكالية لأحد الإخوة أو الأخوات فلا مانع من الاستفسار عنها حتى على الخاص في أي وقت من الأوقات. Menen deyt mına, uşu бүгүnkү сабакты аяктадык дейт. Эми кандай бир түшүнүксүз жагы болуп калган болсо, оорчулук болуп калган болсо, кайсы убакта сурагыңыздар болот дейт. Азыр болобу, сабак учурунда же сабактан сырткары кайсы убакта эгерде кандай бир түшүнбөй калган жактарыңыздар болсо, демесеңиздер болот, сурап кайрылсаңыздар болот. هل هناك سؤال؟ هل هناك شيء تعليق سواء على الدرس أو خارج الدرس؟ Сабакка тиешелүү же сабактан сырткары